tunah hianin optical bench setup kan nei do na ta chuanin concave mirror le reng chuanin optical bench to pa hianin headlight hian zero a zero nuai taka hianin hian mirror hi kan dan don ta ni mirror kan da nuwa khan hei kan object needle tur ni do na ni chu akha asi tian ka han da lenga ta chuan kan thil hriat tur chu hemi pan hi a in zone that yeu tur ni ti hianin kan thil ti tu kan soilok nga an amiro la kha ti hian alo thek koi ve theini chu ti hian a ko soi ten alo ve theini khami ni ka chuanin he tla hian a reflect dei do na chu ban chuanin khabe zo na hemi phei zo na tanga en tur kha ni sia a image ka he ta reflect chun he tla chon hianin a sir de tanga kan hu do na ni khami lo tu kha hemi hi a in zone that ya hingai chu chu lu ngai lai ta kan ta ni ti ra thil ti su ol bera ta chon ga ti dam tur chu yan kan potanga min lo mu thei si lo mai the yan lai ta ga chona oma alang mo tu na han lang thôi kan pot pheyanga asira hina kal chok mai the ni he te kan pot phei khan khoi mulam lama mo hi te na kal chok mai the kha kha alai ta te kal chak chak tur hen kan du ni chumi tu chon adjustment kha siam siam de nga ya ta chonin zilai tam ta nan ti sual pa to ma chu hemi optical bench hi table light taka ten da thina ni khami ni kha chuan he tia bok chunga tia fe en te kha ngai thina khang tia kha euro om do ni tin bench re reng hi he tia lai gap tam to ki chuan in en kha boi tak chen he tia fe en ngai thina chu ma chuan in he tlam pang mong hi lo en tai la tu na kan ti da le hi table mong sir te akhan kan en nga chuan kan en dan tu boi shana po hi ti hian he tia en tu hi ni ta ni hemi zone phei atia khabe zone tia ma en tu hi ni ta ni chu ni chena kan soi kha somi so apan hi he ai line dik lo chon he to tanga en dik te kha ngai thun ta he to tanga kan en chuanin he a ko effect to ni chu man chuanin ani del le mirror so ani align ta tiang ni ta ka dong kha ngai ta ni chu chu le kan adjust ko ma do na boy na kal chuak he ya chu man jong ka adjust mai ni hetlai yu uluk ngai bel lai chen ni na hianin adik ta chen ni ka adjust to la khan ti khan nen chen taw la ha zone tang khan in fact image kind bu the mo alang thei so om je chu focal length tan pel che khanin real inverted magnified image kha aron siam thina ni tuna hianin hei hi kan hmu hi image needle chu ni ta so tlai lo langa so ama sa zawk object needle kha ni ta ni ta chuanin hemi a mor ve ve hi hemi aron chuk le hemi mor hemi a man aron hnai zawk hemi needle mor ve ve hi a in zone thein ga han da don ta ni dian mida kan en dan tur nia tu na mi hi ti son kan da ta ni ta chuanin kan lu kha kan thleson do na ti hian kan thlek son ve le khan ti son so a mole mor so ain kal thil tat mai ni khami kha parlax te kan soi chu ni ta ni chu angle sanga han en khanin ti hian in ain kal thil zel me chumi chu kan ti re kha ngai ta ni parlax remove te kan soi kha chu chu ni ta chumi tur chuanin image ni dil he kan nor kha ngai ta ni chu mirror lam hnai hianin kan nor phei do na sa tri pi han lo nor lok mai se sa tripian nor phei chin tele mirror lama khan he image he nor zel halana sa parlax kha hu har de ulega o ala oma om zel na nor zel azim tiel tiel le kan hu thei dan to chuan so ala om dewa ala om dewa a top trip to ni sarjibin stop lock kan en chinanga ta hian so a mole mora so ti sona kal dun deu sel thot ani jo parlax khat ya gan nor bhe khana in remove tiel tila so a mole mor so in si khan tiana kal dun deu char char ang to ani chu berana ti so मतलब thalo deu le a mole mo ka ain overlap deu to chu man chuan in
chete in kha kan diam mai don ni o te kan to ke mama tre pe o tlem lap cha to ke kan in le chin don ni tian parlak su remove ang chu ani de ber tong chu chat le min an nor phele chin lok son hanen daw la so lai por so tian so a hole hora so angkal dun zel ani thona e parlak remove te kan soi chu ni a to brak rak theng kha en tur ani chu heti hianin reading kan la thei ta a mirror hi 0 at hian kan da ta ne mirror position ka 0 dia heti lai astena in rin thla hi akok tu a point tarang zel khanita tuna hianin hei hi object object ka hi khoyange om o lo en chin dai la 50 na om ani hi chuanin tlai hian kan en ve lenga image hi lo en chin tu len zange o 42 niam 42 tro 35 ania 40 41 42 ni chu position a 42 ni ta chon sar hen an je kanga kwanin a reading ku vain tu na chong an jek chok to don lo ni ikwanin concave mirror ko 0 ni chart to don sar of 0 an jek thavek meila so on object ni dil hi kan ti tu ra chu hei hi tian kan da phei set mirror tang hen tian kan ti zong hen kan da phei zel don ni ra chu 15 na zo a 16 na nga 17 18 19 20 thing kan la don chu da hen kan fill up ngal thei ni du chuan 15 16 17 18 19 20 ama sabe reading bi ka ko lo en tai la ti kwan ain kar pi tanga o win kar chu 15 kha ne me ya chuan v tu ra po kho 42 chu ne me 42 minus hi ni mo 42 ne me 42 corrected value kha dikhan lo corrected value hi tihal chin tai la chuanin u hi index correction akhan u zo kha plus 1 ania chu vain 15.1 ani don ti na ni chu he dilai x minus y object distance te kha x minus z minus ania 0.5 ani vain 42.5 42 tang khanin 0.5 kan pai angai ta chon 41.5 ani don chon hei hi angai to lo o kha syllabus a hen angai lo ngai se lo chon hei che hi ngai